Iha historia kona baliu rai ida nebe rai fatuk bot iha dalam laran. Depois nia subaraan iha duit laran. Odi hafuhu. Serake ema rumah hasai o duir fatuk bot ne. Ema barak hare fatuk ne maibe la oliu date. Balu nebe lori karosa ila fatuk date. Liu rai ne hei nafatin iha duit laran. Odi observa ema nebe la sibuk fatuk ne. Depois iha katuas ida leba modo tahan modifaan iha markado. Interesante ni hatun nia modo depois komesa dudu no duir fatuk bodne baninin. Duir mai katuas ne hak foda tambah iha dal kelaran ni hare etan osan mean no surat tahan ebe hak kerek nune. Osan meane ofo base sedet nebe hasai o duir fatuk ne baninin. Iha morisne, ita con certeza hasoru obstaklu oin-oin. Da rumah bain hira ita hasoru obstaklu nebe bot. Ita lakoi hasai obstaklu ne. Maibe ita hili hodi evita o filakotuk. Bain hira ita hasoru obstaklu. Lolos ida demak oportunidade ida mai ita. Atau treno ita niaan hodi resolve problema. Obstaklu hanorin ita nia karakter. Sai ema nebe lah fasil rende. Maibe iha determinasaun ho di atinji buat ida. Obstaklu hanorin ita mos atu sai ema nebe pasiencia. Bai hira ita evita obstaklu, ita lakon oportunidade atu sai diakyutan. Hanoin ba. Ema nebe sesu maklaos ema nebe evita obstaklu. Maibe ema nebe hare obstaklu hanesan maira ida atu kadi karakter. Ema nebe sesu maklaos ema nebe filakotum bain hira hasoru obstaklu. Maibe ema nebe sempre buka manera di mana obstaklu. Menghasai obstaklu sira iha morisne. Felipe kablu hat versikulus tolu akerik nune. Hau bele halu buat hotu-hotu iha Kristo nebe fokbit mai hau. Bain hira ita hasoru obstaklu hanoin bakatak na Jesus seharai forsa. O dihasai obstaklu sirane usi itania dalan morisnya. Mohandia itania karakter sai dia keliutan. Hai maroma kobensa.